Карантин хейлшках قانوشنا цумгшчарна одеш веня бехчнох чеке гирхош акцеш дахо. Елхич шарирт қайпқи шаре белучке гичнах ица үч хусмышк дақачу қачын сурстыш цумгшчунахын үш молхнаш. خوش مخیلره коронавирусын эпидемия жар бахандулш карантинях бессин қануй уггар эту боцуш атқнах бу. Мас унда қирым болчи группе лоч тер эту бат чур арбил. Цундил нохчи чур сабил мухашиш йол Австрия дауч гөндарин акцах дақитер. Коронан заман чух годар элад зделен тоб воуштух нацар. Шайгар голатто кегир хош лулах официал структур школа. Кикичнах цандегу регистрацияна Австрин цеч жару сайлинч команда Австрии сайтя. Садина нохчи чухцан эвлахиершу. Цун улабу цундюзел бери берш. Сун гуттар қахетер цалях бессинчик ануих. Цундел доқч хасхетер цдақитирсу бақичнахын голаточ акцах элла қиясны шадолч венях вехч Ахмадов Ибрахим. Ша шендотхша координацин центрихул телефон школюх орц уешнах бухцу. Царн уешчух тептер хоттой садилч адресышц даскюхтхаш ецнерк дюц Ахмадовс. Шай клиентшн унцадалита ишт шеш алштиш уеш бол бармыш ларбоцар. Духар нохчи кегер хойн топ воуштух алшу хир Австриер нохчи наной юқаралан организацин жигер хойн. Царда тухир кегер хой координацин центрих болх қирам боцуш сихонц ба әтту хиритархам. Коронавирус яржинч қомюрях Австрия бехч нохчи харца ахилца инициатив. Масала Австриерч нохчин ғалғайн қиетшон уналиц волонтери тобну сурстыш молхнаш латту ғойышчынахан. Кеп гепарч зершцы Австрия бех тағалерштинах тғайприт эзернтера тғайприт эзернтеқачылц нохчи. Халху Кавказ реали порталу яздер нохчи чуч мухажерш Польша вирусан инфекцияларви медицин маскныштеги олорх.